Assalamualaikum, habalun pepon ke intan payung yang na ijawa nasabah kisah dinodek na balon kisah yang pun yoh masa silam. Yoh masa silam lonjak sikula ulun meturi ngan sira intan urang tak sopan tutur bahasa urang jitari lagi kayangan urang ji sopan bak pegahaba ulun tegoda iti mohon sayang otelun pandang senang lam dada urang jitari lagi kayangan urang ji sopan bak pegahaba ulun tegoda iti mohon sayang otelun pandang senang lam dada. Tetapi jino dek rina tinggai kenangan kedek intan tinggai di bandar tinggai ada sedrongan badan jino lun pulang baasai mula jino lun pulang baasai mula. Di kampung Jawa de nasi babak sukun cabeng megulung meputa dua kasep ke eno dek lun karang pantun sebab di ulun golong biasa.